Ngalisanda sikhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. Cameroon, iziphepheli zilondoloza igusu ngokwenza izitofu ezenzwe ngodaka ezisebenzisa incwathi. Mali, abasekela ukulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso esitsha bahlangene eBamako. Rwanda, isigodlo seKigali sibe lomhlangano weWorld Health Forum wokuhlaziya inhlelo zokubhadalela ezempilakahle. South Africa, abomakhelwane sebemise ukuthengwa kwenkukhu kulandela uqhamuka komkhuhlane webird flu. 2 cases. 1. Libya, odokotela labongi abavela kwamanye amazwe belapha abantwana eBenghazi lapho ezempilakahle ezabhidlizwa impi. Kwanele walamhlanje asidibaneni njalo kusasa.